Zdravo svima, danas bih volio da vam pokažem kako da koristite Expert Advisor ili EA ili Trading Bot na MetaTrader 4 platformi. Dobio sam to pitanje pre 1000 godina i nikako nisam stigao da snimim klip. A s obzirom da se posljednje 2-3 godine bavim ovime da programiram ove botove, automatizam strategije i slično, rekoh super prilika da uradim jedan klip na tu temu. Znači, pre svega šta je to Expert Advisor? Expert Advisor ili EA je prosto jedan bot odnosno jedan skripta, program koji je napisan tako da automatizuje neku strategiju. Ta strategija je poprilično versatilna, može da bude šta god konkretan čovek zamisli i često se sastoji od korišćenja nekih indikatora, price action, neke informacije na grafikonima i slično. Zašto su dobri? Dobri su zato što oni mogu da rade 24/7, nemate potrebe da budete pri laptopu, možete da ostavite laptop uključen i da oni rade konstantno. Druga stvar, možete da backtestujete kroz istoriju, da vidite kako su se ponašali, znači proteklih, na primjer, godinu dana. I treća stvar, izbacuju emocije iz tradinga, znači oni imaju određeni skup pravila po kojim reaguju, otvaraju, zatvaraju trade-ove, menadžuju ih i kada je to, znači kada su uslovi ispunjeni, oni to rade. Kada nisu, ne rade. Tako da izbacujete one emocije i ono nerviranje koje kada gubite ili onu sreću i usiljenost kada dobijete itd. Tako da puno ljudi koristi to i to znam pre svega zašto sam ih puno napravio za druge ljude, za klijente, a i za sebe. I imaju svoje dobre strane, a sigurno da imaju loše. Ali ajde, nije to tema ovog klipa, da pređemo mi na konkretnu stvar. Kada otvorite MetaTrader platformu, sa leve strane imat ćete ovaj navigator. Navigator možete da uključite ovde, klikom na ovo dugme. I u Expert Advisorima vi ćete imati vjerojatno neki sample, moving average i to je to. Ja ovdje imam neke koje sam konkretno za ovaj moj demo nalog pravio. I sada ćemo da koristimo ove Lecture 2 koje sam ja pravio za neki kurs. Kako koristite jedan Expert Advisor? Tako što kliknete i samo ga prevučete na grafikon. Vrlo prosto. U tom trenutku otvorit će vam se jedan od ova tri prozora, About ne previše bitno, Common ponovo ne previše bitno, trebalo bi da po defaultu bude ovako. I imate ovde parametre. Inputs parametri, odnosno neki ulaz. U konkretnom slučaju ja imam 3 parametra, što nije previše. To su neki multiplayeri, tipi multiplier, ATR, SA multiplier itd. I ovdje su njihove vrednosti. Kada ste zadovoljni tim vrednostima, uzgred možete da kada te vrednosti podesite, možete da ih save-ujete. Primjer da stanete ovdje, da kažete ok, presets, da nazovete i ima ekstenziju .set. Nakon toga možete da loadujete iste te setove, tako da ne možete da pamtite svaki put. Tada kliknite ok. Gore desno vidjet ćete ime tog bota, u ovom kontekstu ništa što da je smisao njegov, ali nema veze, i ovaj smiley. Ako je on smiley, to je dobro. Ako nije, a vjerojatno neće biti, onda to nije dobro. To znači da on ne može da traduje. Kako da to popravite? Idete u Tools, u Options i Expert Advisors. Ovdje bi trebalo da kliknete Allow Automated Trading, da to bude čekirano i možete i ovo Allow Dealer Reports. To će vrlo zavisiti od toga kako bot radi. Da li, znači imate neke dealer importove ili ne, ali manje više bitna stvar, to možete da enableujete. Tu kliknite OK i trebalo bi da se on sad smeška. Ako se on smeška, to znači da on može da traduje na tom grafikonu gde ste ga postavili. Neki botovi traduju samo na grafikonu na koji ga postavite, neki traduju na svim valutnim parovima koji postoje na vašem nalogu. Znači, to je vrlo zavisno od bota i da nećemo da ulazimo u te detalje. Ovde dole imate Experts tab, ovaj ceo deo otvarate preko ovog, to se zove terminal, preko ovog dugmića ovde. I u Experts tabu će da vam izlaze svi ispisi od strane tog trading bota. Znači, ovo se često naziva i konzola i ovde će da se ispisuju, znači,
često i prilikom testiranja botovi ispisuju neke stvari, na primjer, otvorio sam taj trade, ili ne znam, video sam taj pattern, otvorit ću trade za 1 minut, NPR, mislim, neke stvari koje daju kontekst u kom je trenutnom stanju taj bot. To možete ovde da čitate, a u journalu bi trebalo da se ispisuju i otvaranje, zatvaranje tradova u svakom slučaju. To je to generalno vezano za samo korišćenje Expert Advisora. Što se tiče testiranja Expert Advisora, to se radi u nečemu što se zove Strategy Tester. To je ovo ovde. Kliknete Strategy Tester i izlazi vam jedan ovakav prozor. Pre nego da počnemo to, bilo bi dobro da uđete u Tools, u History Center i da nađete par koji želite da backtestujete, znači da idete kroz istoriju i da probate vašeg bota na tom valutnom paru i da nađete tačno time frame koji želite da koristite. I da kliknete Download. Ono što je bitno, ja trenutno pokazujem MetaTrader 4 i kako to radite na njemu. Na MetaTraderu 5 je sve to mnogo bolje urađeno i generalno podatke imate po defaultu, dosta više podataka, sve je bolje urađeno, generalno, ali i ovde možete da skinete solidne podatke. Kažem solidne, to dosta zavisi od brokera, čije podatke skidate, kako skidate, i može, odnosno i meni se često dešava da imam, kada odem dosta back in time, na primjer 3-4 godine unazad, da već su to vrlo loši podaci, nemoguće ni za neki scalping i slično, znači to su, fali dosta podataka. Eto, to je činjenično stanje, tako da, eto, neki savjet je da kad isprobate to bude par meseci, eventualno par godina i to je to. Ako ne, bolje vam je da probate neki MetaTrader 5, ili možda bi probao da uzmem podatke sa nekog sajta kao što je onaj Dukaskopi ili tako nešto, s tim da ne znam u kom su formatu, i MetaTrader ima vrlo specifičan format u kome traži podatke. Tu možete da radite ovaj import i da ubacite file i da na taj način ubacite vrednosti za sveće. Ok, kad ste sve uradili, idemo na Strategy Tester. Ovde birate bota koju želite da koristite. Ovde birate da li hoćete Expert Advisor ili Indicator, možete indikatore da gledate kako rade kroz vreme. Onda idete u Expert Properties. U Expert Properties imate sve vaše parametre pobrojene i tu stavljate njihove vrednosti. Sledeće 3 kolone su Start, Step, Stop. Sada završite situaciju da dobili ste bota, on ima neke parametre, ti parametri mogu da se menjaju. Svaki valutni par se drugačije ponaša i neki parametri bolje rade za jedan, drugi parametri za drugi valutni par, treći za treći itd. I ono što vi želite uglavnom da radite je da fitujete te parametre na određen valutni par, odnosno da probate da vidite koji najbolje rade. Kako to probate? Pa tako što prvo odete kroz istoriju i, kažem, fitujete, znači prilagodite se toj istoriji, tom valutnom paru i vidite koji bi vam parametri, odnosno koji sklop parametara bi vam dao najbolje rezultate po pitanju profita, najvećeg profita, najmanjeg drawdowna i sličnih, na primjer najveći Sharpe ratio i sličnih metrika. Tako da, ovde imate start, to je početna vrednost za ovaj parametar, stop je maksimalna vrednost, znači minimalna i maksimalna, a step je za koliko će se pomerati, znači 0,2, to znači da će onda ide 0,5, pa 0,5 plus 0,2 je 0,7, pa 0,7 plus 0,2 je 0,9 i tako dalje. Sad 3 minus 0,5, 2,5 sa 0,2, 12, 13 iteracija će da ima samo za ovo, znači probat će 0,5, 0,7, 0,9, 1,1 i tako dalje. Tako će imati za sve ove, pošto sam isto stavio, može da bude različito, znači to će bude 12 plus 20 puta 12 ukupan broj kombinacija i on će da prođe kroz sve njih i da vidi koja je najbolja. Tu najbolju, znači on će da vam izlista sve te kombinacije, vidjet ćemo kako ste backtest i vi ćete znati koja kombinacija vam je najbolja za taj valutni par. Kliknite OK, ovde je ta optimizacija i ovde znači su neke limitacije, nećemo time da se bavimo, ali vrlo je intuitivno šta govori. Ovde imate period na kome, odnosno time frame na kome želite da isprobavate ovog bota. U mom slučaju to je H1 time frame. Ovde imate simbol,
birate simbol i ovdje imate model. Kod ovog modela ono što sam ja koristio je every tick i open prices only. Kod MetaTrader 5 kod petice imate još jedno, ne sjećam se tačno šta je, ali generalno ova dva su najbitnija. Every tick znači da svaki tik koji se desi bit će simuliran u vašem backtestu, a open prices only će samo da gleda otvaranje novih sveća, ali vrlo bitna stvar, na ovom time frame-u. Znači on će da gleda u 12 sati, po 1, po 2, po 3, po 4, po 5 i tako dalje. I tada će da pozove vašu skriptu, znači za vaš expert advisor. Tada će ona da radi i da ima priliku da otvori trade. Šta je ovdje bitno da uzmete u obzir? Ako vaš expert advisor, što možete da znate ako ste ga programirali ili ako vam je rekao ko vam je dao taj expert advisor, znači ako vaš expert advisor gleda neke parametre u toku sveća, odnosno nekako ih koristi NPR, ako vi imate neki trailing stop mora svakog tika, svaka nova cena, svaka nova promjena cena mora da gleda gde je ta nova cena, koliko se nalazi od entry-a, gde je stop loss i da menja to. Znači u svakom trenutku, ne na sat vremena. Ako koristi nešto, možemo da ga zovemo intra-candle movements, onda ne trebate da koristite open prices only, već everything. Ako gleda samo po zatvaranju sveće mu jesu mu bitni trenuci, onda možete i ovaj open prices only. I on je naravno dosta brži. Imamo ovdje use date, birate datum, od kada to, imate visual mode koji odubrzavate. Ovo je generalno dosta loše napravljeno, jer ako naprimjer dođete do 32, on će samo da poblesali i da počne da ludi koliko brzo ide i generalno ne koristim taj visual mode. I kliknite start, on će da kolektuje te timeframe i sada će to počne da radi. I čujete taj generalno ružan zvuk. I ono što možete da radite je da kažete open chart i da vidite sve tradeove koje je on otvorio za vreme tog backtesta. I vi ovdje možete gledati tačno koji je. Možete vidjeti results, ovdje imate sve tradeove, možete da kliknete na trade, znači tačno da vas odvede tog trada. Možete da gledate ovdje graf, da vidite kako je dokle išao, ja ne znam i koliko ovo je 2021. Znači ovo je tačno godinu dana, da. Imate report koji vam tačno govori total net profit, $10, profit factor, Sharpe ratio, da ga nađemo, ne bi trebalo da ne postoji Sharpe ratio, samo ja inače koristim MetaTrader 5, gdje znam da postoji. Moguće da ga ovdje i nema. U svakom slučaju, ovdje imate neke dodatne metrike. Gross profit, expected payoff, maximum drawdown, short positions, ovdje imate kako su koliko ih je bilo za redom, da su bili gubici, profiti i tako dalje. Ako hoćemo da radimo optimizaciju, ovdje čekiramo optimization i onda ulaze u igru ove vrednosti koje smo stavili i onda stavimo start. Kada kliknemo start, on će početi da ide jednu po jednu optimizaciju da gleda i ovdje optimization results će da daje koji je pes u pitanju, koliki je profit, chase, profit factor i do kraja. Sad ćemo da sačekamo malo da počnem da ajmo ovako da ja stopiram pa da stavim 2022 i da stavim mjesec dana. Bi trebalo dosta brže prođe. Generalno u MetaTraderu 5 imate opcije za različite algoritme te optimizacije, imate generički algoritam koji skapira u kom smeru idu dobri parametri, onda samo njih gleda i ide u tom, znači ne prođe stvarno kroz sve parametre, već vidi generalno kad je ATR ovakav, kad je ovaj multiplier ovako, tu je dobro i onda tu ide u dubinu. Imate complete i ovaj je complete, koji stvarno prođe kroz sve parametre i prosto imate znači više opcije da probate, to je sve vezano za MetaTrader 5, ali ovaj generalan postupak koji sam objasnio je prilično identičan. Ajde da se prikazano nešto, da, evo ga već neki rezultati i ovdje vidite, ovo je $16 od
Ovo je profit, izvijam se. Znači ovo je napravio samo $16 profit, ovo je napravio $1400 itd. Znači imate stvarno različite vrednosti, odmah vidite drawdown i klikom na profit vi možete da selektujete da li hoćete opadajuće ili rastuće, možete da stavite drawdown, hoćete minimalan, maksimalan, mislim, možete želite minimalan i tako dalje. Tako da, evo, mi ćemo začekati dok se ovo dođe do kraja, ali to bi generalno bilo to vezano za Expert Advisor. Kada vidite u optimizaciji koji su parametri, te parametre možete da koristite, naravno, nemojte da mislite da će fitovani parametri na istoriju da budu stvarno najbolji, to stvarno nikad nije slučaj i konstantno se stvari menjaju, tržište se menja, tako da nije tačno da ono što donosi najveći profit prošle godine će i u sledećoj, ali jeste na neki način dobra indikacija tog valutnog para, u smislu negdje trebate da koristite veliki stop, ostajete manji, tako da ja ne bi više dužio. Sad ćemo pogledamo optimizaciju, odnosno koji je donao najveći profit, jer to je uvijek zanimljiva spoja, koliko bi mi to mogli para da uzmemo. I evo, ovo je donao 2700 i on ima, ako kliknete njega dvoklik, i onda će onda se pošalje na ovaj deo, pa kliknete Expert Properties, evo on je izabrao te parametre. To su parametri 2,5 za prvi, 1,3 i 2,9 za posljednji. To su vrednosti tih parametra koje on našao. I vidite da su oni između 0,5 i 3 svaki respektiv. Eto. To je to u suštini za ovu klip, za ovaj neki mini tutorial. Nadam se da sam ja ovo lepo objasnio. Ako ima bilo kakvih pitanja, tu su komentari, ako ima bilo kakvih ideja za dalje klipove, slobodno pišite u komentarima, posebno na ovu temu, ovdje znam poprilično puno, tako da možemo pričati sutra. To je to, hvala na gledanju i vidimo se.